Pozdrav svima, dobrodošli u fake epizodu Cinemanije. Cinemanija je video blog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima, od sada ne više u nedjelju, nego u četvrtak. Detaljnije o ovome pripremili smo vam jedan videoklip kojeg možete vidjeti na našem drugom YouTube kanalu Cinemanija vlog. Postavit ću ga ja ovako negdje ovdje. Tako, taj videoklip je detaljnije o terminu, kao što sam rekao, a snimljen je također na lokaciji jednog od naših budućih kratkih filmova. Jesi vidio kako sam tu informaciju ubacio, Taj kanal možete naći ovdje, zove se Derelict Media. Počeli smo snimati, dakle, kratke filmove i imamo par test filmova već za vas tamo pripremljeno, pa eto, kliknite tu. I ako vam se to svidi, pretplatite se na taj kanal, kao i na ovaj naš drugi kanal. Ako ne, i to je dobro, ne morate, šta ću vam ja. Vidimo se mi u četvrtak kad izlazi nova epizoda Cinemanije. Za tu epizodu smo napravili recenziju filma Iron Sky, lud film. To morate obavezno vidjeti našu recenziju. Ako niste pogledali film, odmah u kino, bioskop ili gdje već idete i pogledate taj film. Ili ga iznajmite ili nešto, nije bitno. Prethodnu epizodu Cinemanije na film Zaraza možete pogledati ovdje. Ja ne znam šta da vam kažem. Dalje je sretno i spretno i vidimo se u četvrtak. Nemojte jesti žuti snijeg.